j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on a fait une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a fait un cake, voilà. Et on a mis toutes les choses marocaines. Donc voilà, ça c'est des fruits secs. Ça c'est un gâteau marocain. Enfin, pas un gâteau, mais des biscuits marocains. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, on a fait un petit cake. Et donc, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous aime au fond du cœur. Merci, 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 merci. Mouah. Beaucoup, 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 beaucoup pour les abonnés, pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. J'aime trop. Merci, merci, merci beaucoup. Je lis quelques commentaires et je vais faire une vidéo où je réponds à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Donc, c'est parti, on va couper le gâteau. Donc voilà les amis, maintenant on va couper pour goûter. On va fondre avec ça. Prends l'assiette d'abord. Je sais, je fais juste comme ça. Je prends aussi ma cuillère pour goûter. Ça va être trop bon les amis. Enfin, j'ai hâte. Je veux noter la note sur 10 comme toujours, comme je fais sur YouTube. Et que ça, je suis sûre que vous allez beaucoup aimer. N'hésitez pas à le faire à la maison. Vous allez beaucoup, 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 beaucoup aimer. Donc regardez un peu l'intérieur comment c'est. Bien garni. Voilà, donc on va goûter. C'est parti. Magnifique. C'est bien rempli de miel. C'est trop bon. Et donc je mets 10 sur 10. Et donc voilà. On va manger une amande avec. Et n'hésitez pas les amis à dire en commentaire si vous aimez le cake, les décorations. Donc voilà, ça c'est du thé qu'on a fait. Donc voilà. Mouah. Je vous adore. السلام عليكم متتبعي قناة ريتاش فاميلي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبتكم واحد الكيك ساهل ماهل. هاد الكيك ديال ضيوف الغفله بحال اللي كنقولوا. الا كانوا عندكم مكونات في الدار راه بتجري كيوجد، ساهل ماهل وكيجي لذيذ وصحي. المهم نعطيكم مقادير في نفس الوقت انا كنعدلوا الطريقه. غنشبروا الخلاط الكهربائي، نعملوا فيه 4 البيضات. هادو عندي صغارين ولا كانوا كبارين غير 3 بحال اللي كتشوفوا هنايا. غادي نزيدوا عليهم هاد المكونات اللي عندنا هنايا مقادير. دونك هنا شويه ديال الملح بحال دائما للتعديل الذوق. عندي شويه ديال الملح هنايا، معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، هيا معلقه صغيره. هنايا نص معلقه صغيره ديال السكنجبير مطحون غبره. كنزيدو هذا كاس ديال السكر الاسمر. انا عملت السكر الاسمر، اللي ما عندوش يعمل السكر العادي، هذا ناقص الحلاوه كيكون. هنايا كاس ديال الزيت. هذه كتجي سهله، كنخلطوا كلشي مره واحده عرفتي، ما كتديش الوقت وكتجي لذيذه. هنا عندي 20 حبه ديال التمر بالحساب. هنا عملت 20 حبه ديال التمر، زولت لهم العظم ديالو. التمر شويه يكون معجن باش كيتطحن بجري. هنا غنشبرو نخلطو مزيان هذا الخليط هذا، نخلطو بالماكينه مزيان. خلطنا اللي كتشوفوا. من بعد غنكملوا المكونات الاخرين اللي عندنا. هنا عندي كاس ديال الماء دافي فيه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، ماء دافي هذا. من بعد غادي نكملوا نخلطوا مزيان
صدقوني هاد العناصر كامله مع بعض حتى كتعطي واحد المذاق رائع، بالقرفه والسكينجبير بالقهوه. هنا ملي طحنا الخليط ديالنا نكبوه في واحد الانيه. هنايا غنزيدو الطحين انا عبرت هنايا عندي 250 غرام ديال الطحين. مي الطحين كيبقى دائما على حسب النوعيه، كاين اللي كيتشرب السوائل وكاين اللي ما كيتشربش. انا عبرت 250 غرام لان انا بساسه كنعمل هاد الكيكه بزاف د المرات كنعملها. كنعرف العبار ديالها ديال الطحين. دوك كندخلو داك الطحين بشويه بشويه بحال اللي كتشوفوا. حنا كنخلطو. وبهذه المناسبه كنقدم الشكر ديالي لجميع المشتركين في القناه ديال ريتاش فاميلي، وكذلك كنشكر جميع المشتركين اللي انضموا مؤخرا وشرفوني بالاشتراك ديالهم في هذه القناه. شكرا جزيلا لكم، وشكرا على التعليقات ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي كتخليو لي في التعليقات، وراني كنقرا التعليقات كاملين وحده بوحده. شكرا بزاف. وإلا عندكم شي ملاحظات او اقتراحات مرحبا. هنا غادي نزيدو الخميره ديال الحلويات. هنا عندي ديال 15، هذه فيها 16 غرام. هذه فيها 16، واللي ما عندوش يعمل ديك اللي فيها 8 غرام يعمل جوج. كنزيدوها هي الاخرانيه. كنخلطو مزيان، ندخلو داك الطحين مزيان في الخليط ديالنا. صدقوني هذا كيجي زعما كيجي رائع رائع رائع، وما كيديش الوقت بزاف وما كيديش المجهود. انا اغلب المكونات طحناهم في الخلاط الكهربائي. هانتوش هذا هو التكستور ديال لاباط. كنكتبوا ديك رقم 8. هنا كنشوفوا الانيه اللي غتدخل الفران. اي مول بغيتو عملوه الشكل اللي كيعجبكم، المول اللي عندكم متوفر. هذا هو العبار اللي كنعملو دائما في هذا المول هذا. هنا عندي واحد 100 غرام ديال الكركاع، دوزتها في الطحين وغربلتها باش داك الكركاع ما يلصقش مع بعضيتو، على حسب اللي عندكم. اللي عنده الكركاع يعملو، عنده اللوز يعملو لوز ايفيلي، لوز اخر البيان اللي متوفر، الفواكه الجافه اللي متوفره. واللي ما عندوش ما يعملش، ماشي ضروري. هذه فقط للتزيين وصدقوني يعني هاد الكركاع كيعطي واحد المذاق غزال. يعني مع هاد العناصر اللي عملنا كيتواتى معاهم، كيعطي واحد المذاق هائل. يعني كنصحكم انكم تجربوها وما غتندموش عليها، غترجع ان شاء الله دائما عندكم معتمده. هذه ملي خرجناها في الفران ها هو الشكل ديالها. الفران سخنته مسبقا شويه، ماشي واحد 5 دقائق من تحت من فوق، ومن بعد عملت هذا الشكل ديالها النهائي. كيف كتجي ما شاء الله غزاله. واللي عجبته الكيكه ما ينساش اللايك والبارطاج، والسلام عليكم.